U ovom koraku bit će objašnjeno definisanje mašine, ali prije toga da bacimo osvrt na neke činjenice. Radi se o tome da će predmet nedvosmisleno biti u celosti obrađen glodanjem, neće biti obrade na drugim mašinama i u tom smislu bit će upotrebljena dva modula, 2,5D mil modul, čime će se kasnije voditi računa kod odabira broja osa mašine. Također u odsustvu kompleksnih površina neće biti potrebno uvođenje naprednih modula, a sferne površine koje su prisutne u vidu cilindričnog džepa i elipsastog ispučenja sa definisanim različitim radijusima kao što je prikazano na slici ili na modelu, kao i obradu rupe i gornje konture venca, će biti ostvarene primjenom modula HSR HSM 3 osno visokobrzinskim 3D glodanjem uz promjene režima, obrade i promjene lata, što će biti u nastavku adekvatno i predstavljeno. Definisanje mašine. Da bismo definisali mašinu moramo da kliknemo taster SolidWorks CAM i potpuno u gornjem levom uglu imamo Define Machine. Klikom na Define Machine otvara nam se ovaj prozor gdje se opredeljujemo je li to mill machines ili tar machines. Tarn je strug, mil je glodanje, uzimamo glodanje. Ovdje ćemo, kao što sam uvodno napomenuo, bit će predmet obrađen samo sa dva glodačka modula. Kliknemo na mill metric, selektujemo. Vidjeli smo da se ovdje promijenila mašina mill metric. Također ćemo morati da vidimo koju ćemo upravljačku jedinicu, dakle postprocesor da koristimo. Pa evo neka ovdje za korištenje ovog primjera u ovome padajućem meniju ponuđene su dosta dostupnih upravljačkih jedinica. Proizvođača mi možemo, evo, odlučit ćemo se za HAS VF3, tako što ćemo kliknuti mišem, uradimo Select, da bismo i ovdje u gornjem aktivnom procesoru dobili istu vrijednost i na kraju sve to treba da potvrdimo tasterom OK.